dobili smo od opštine Tešanj prostor osposobljavaju za infrastrukturni razvoj kroz projekat ne može više od 10%. Potpisujemo ugovor, evo, prva grupa je razvojne agencije iz Zeničko-Dobojskog kantona. Ministarstvo nakon niza sastanaka i razgovora sa predstavnicima razvojnih agencija i njihovi zahtjeva i želja uvrstilo je u javne pozive ove razvojne agencije, tako da želimo na ovaj način da pomognemo realizaciji projekata razvojnih agencija. Moje je mišljenje znači da razvojne agencije imaju veliku i doprinos u razvoju gospodarstva kako u Zeničko-Dobojskom kantonu, tako i na prostorima koji djeluju, to jest općinama i gradovima. Sredstva odobrena agencijama su u ukupnom iznosu od 40.000 km, to jest maksimalni iznos odobrenih sredstava po jednoj aplikaciji je 10.000 km. Druga grupa, to imamo znači 8 gospodarskih subjekata iz Zeničko-Dobojskog kantona koji su gradili proizvodne objekte, koji su legalizirali svoje te objekte, znači odnosno pribavili svu potrebnu dokumentaciju predviđenu javnim pozivom i odobrena sredstva u iznosu 181.600 km. Znači, što se tiče proizvodnih objekata, ukupna površina tih izgrađenih objekata za ovih 8 gospodarskih subjekata je 6.500 metara kvadratnih. Evo, kao što vidite, ministarstvo pomaže gospodarstvu u Zeničko-Dobojskom kantonu sa raznim projektima, tako i sa projektima izgradnje objekata, projektima razvojnih agencija i mi ćemo ovu dobru praksu nastaviti dalje. Na ovim našim područjima. Dobro, nismo imali ni u onoj bivšoj državi. Dolazili freelanceri ovako ovdje, malo sjednu, malo pričaju, malo o projektima, a onda kad... Riječ je o podršci infrastrukturnog unapređenja uslova za boravak i rad naših firmi startupa, jer vama je poznato da mi u ovom momentu imamo u 2 objekta, u 2 cijeline odvojene, ukupno 45 startup preduzeća. I u jednom i u drugom objektu mi smo predvidjeli realizaciju nekih infrastrukturnih unapređenja, sanacija određenih prostora u tim objektima kako bi korisnici, naši inkubirci, dakle i njihovi zaposlenici imali daleko bolje i još kvalitetnije uslove za rad, boravak i poslovanje. Znači, to je jedan klasični mali infrastrukturni projekat i ova sredstva će nam jako dobro doći, za obzirom da smo planirali nešto iz tekućeg poslovanja obezbijediti, tako da ovaj iznos koji smo dobili kroz apliciranje prema Ministarstvu privrede, kantonalnom Ministarstvu privrede i odobravanje tog projekta bit će nam od velike koristi. Mi od 2007. godine u stvari imamo taj projekat, ja to ne bih nazvao ni projektom, ja bih to nazvao programom kontinuirana pomoć razvoju startup preduzeća i razvoju početnih onih inicijalnih ideja o pokretanju vlastitog biznisa u prostorima koji su u principu u vlasništvu grada Zenice, a Agencija ZEDA u ime grada upravlja tim prostorima. Dakle, kroz naš inkubator do sada je prošlo preko 160, ja ću tako reći, privrednika i procenat opstanka tih privrednih subjekata je negdje oko 95%. Zašto? Pa razlog je tome vrlo jednostavan. Kod nas inkubirci ostaju 5 godina u našim prostorima, koriste usluge koje i mi pružamo i koriste prije svega prostore po subvencioniranoj cijeni koja je u toj nekoj početnoj fazi, pa naravno i u onim narednim godinama, njima od krucijalne pomoći. Rasterećeni su onoga što je na tržištu prisutno, a to je cijene i po 10 maraka po kvadratnom metru i sl. Dakle, to je jedna vrlo konkretna, vrlo korisna pomoć. Drugo, evo u ovom momentu imamo 45 inkubiraca, negdje oko 180 zaposlenih, znači to je brojka koja vam dovoljno govori o tome šta znači podrška startup preduzećima, onima koji žele realizovati vlastite ideje i koji otvaraju radna mjesta i zapošljavaju. Se ukaže da je neko od njih već ozbiljno, da može na komercijalnoj osnovi, ja moram troškove pokriti, tek toliko da troškove pokrije. Ali to i kad dođe do određenog... Ova donacija nam je u biti dopuna našeg trenutnog projekta koji radimo, a radi se o kreiranju novog coworking centra u kojem bi znači dijelom bili smješteni startupi kolege iz ostalih općina, već imaju to, eto mi smo na nekom početku i tako da nam ova sredstva izuzetno dobro će poslužiti. I ovim želim pozvati sve ostale koji su spremni da na saradnju, na izgradnji coworking centra da nam se pridruži.
Pa ja znam iz iskustva i svoje prakse da startupi imaju izuzetno velikih problema u smislu početnih investicija i to je, znači, s ovim korakom radimo na smanjenju potrebnih investicija na početku njihovog rada i to povećava šansu za uspjeh. A što se tiče broja ideja i svega ostalog, mislim, to se ne može se porediti u odnosu na ostale opštine. Pogledajte cifre u novcu, obrtu i ostalom, pa vidjet ćete šta je teže. Tako je. Ja jesam jedan. To na najviše donatori uslovljavaju, nažalost. Pa mi realiziramo već unazad nekoliko godina Startup Akademiju. To je naš edukativno-mentorski program koji provodimo za osobe koje žele da pokrenu vlastite biznise i čak za osobe koje već posluju, ali nisu starije od 3 godine, kojima treba podrška u razvoju biznisa. Ovaj mentorski program pokazao se vrlo dobrim zato što imamo jako puno polaznika, ne samo sa općine Ževče, nego i susjednih općina. S druge strane imamo prolaznost, realizaciju ideje skoro u 60-70% u odnosu na broj polaznika. Maksimalan broj polaznika je 20, to je nešto što mi ne želimo, dakle, da pretjeramo u tom broju s obzirom da mora biti konstruktivno. I naravno ono što agencija radi kroz taj program jeste da sve naše biznise koji se pokrenu pratimo u te 3 godine, kada je i najteže period razvoja biznisa. Podrška ministarstva nam je svakako bila potrebna i još uvijek nam je potrebna. Smatram da je Ministarstvo privrede ZEDO kantona, evo unazad 2 godine, prepoznalo važnost agencije, dalo nam punu podršku i potporu i na tome velika hvala. Mislim da je to jedino ministarstvo, barem onoliko koliko znam, koje prepoznaje lokalne razvojne agencije kao potporne institucije koje su tu osnovane za male i srednja poduzeća i za start-upove i sva ta sredstva koja dobijemo svakako ulažemo u ove programe i korist imaju krajnji korisnici, a to su upravo privatni sektor, dakle početnici u biznisu i oni koji se razvijaju. Zato je ta potpora vrlo važna i smatramo da nam je dobro došla. Sve to je tehnologija gdje se povezuje matematika, automatika, elektronika, izraslo izvan okvira